ассалому алайкум дӯстон азиз, мухлисон ва ҳаводорони сершумори футболи меҳан. Рақобатҳои даври 4-1 ҷоми Тоҷикистон, бозиҳои ҷавобӣ ва дастаи парвоз дар майдони хонагии худ, дар майдони Спартаки шаҳри Хуҷанд ки бозиҳои хонагии худро ин даста мард дар ҳаминҷо баргузор мекунад. имрӯз бо дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб андари майдони рақобат мегардад ва айни замон капитанони ҳар даста дар назди доварӣ боз имрӯз қарор доранд. Меҳрубон Каримов аз дастаи Равшан ва албатта капитани дастаи парвоз. Ва пеш аз рақобат чун ҳамеша акси хотиравӣ гирифта мешавад ва пас аз чанд лаҳза мо шумо метавонем шоҳиди ин бозии ҷолиб ва дидани ҳар даста бигардем. Мушкили барои дастаи парвоз хоҳад буд, чунки агар мо бозии аввалро ҳисобашро ба хотир орем, бо ҳисоби 3-0 дастаи Равшан тавонист пирӯзии худро ба даст орад. Оё дастаи парвоз ки ҳайати он айни замон дар экрани мо шумо аст метавон назди роҳбари Тоҳир Муъминов ба бозӣ баргардад ё ба истилоҳи камбек намояд, ё дастаи Равшан ки айни замон ҳайати ин тим дар тасвирҳои шумост метавонад пирӯзии худро дар ин рақобат ба даст орад ва умуман ҳамон ҳисобе ки дар рақобати аввал буд онро ҳифз кунад, ё ҳатто тавонад боз голҳои навбатиро ҳам ба самар расонад. Яъне барои бозиро ҳадяқал ба экстра тайм бурдан лозим аст ба дастаи хуб парвоз то бо фарқияти 3 гол пирӯзиро дар рақобати имрӯза бар дастаи Равшан ба даст орад ва дар ин сурат дастаи мазкур албатта имконият пайдо хоҳад кард то бозам дар ин дидор беҳтар бошад. Яъне бо ҳисоби 3-0 агар тавонад дастаи мазкур албатта пирӯзиро ба даст орад. Аммо агар дастаи Равшан гол занад, ҳадиақал 1 гол занад, албатта маълум ки кори дастаи хуб парвоз бозам мушкилтар хоҳад шуд. Чандин бозгароне ки ҷалб кард дастаи Равшан, онҳо имрӯз бархе аз онҳо дар майдон ҳастанд. онҳое ки дар равзанаи хариду фурӯши бозгарон ба даст омаданд, дар ин бора метавонем боз албатта дар рафти бозӣ маълумоти бештаре бидем. Хуб, рақобат оғоз мешавад. бинандагони азиз, парвоз бар муқобили дастаи Равшан ба майдони набард ворид мешаванд. шумо мебинед ки ҳисоб 3-0 ба нафи дастаи Равшан аст ки дастаи шаҳри Кӯлоб дар рақобати аввал дар бозии якуми марҳилаи 4-1 тавонист бо ҳамин ҳисоб пирӯзии худро ба даст орад. биёд акнун шуморо бо ҳайати пурраи ҳар даста шинос кунем ва оғоз мекунем мо аз дастаи парвоз ки дар ҳайати ин даста футболбозони зерин вориди майдон мешаванд. таҳти рақами 97 Аҳлиддин Ҳабибуллоев бозӣ мекунанд. рақами 3 Бахтиёр Азимов, рақами 4 Диловар Шарифзода, рақами 5 Исмоилҷон Нохунҷонов, рақами 8 Мунир Давлатбеков, таҳти рақами 9 Баҳодир Абдувалиев бозӣ мекунад. рақами 63 Табриз Мирзовалиев, рақами 77 Бекиҷон Ҷорабоев, рақами 10 Алинур Ниёзбеков, рақами 11 Толкин Эргашев ва рақами 23 Дуан Даниэл Гвенко. ва самараби даста Тоҳир Муъминов аст. дӯстон азиз, ба ӯ Фарух Ниёзов ва Ҷаҳонгир Алиев кӯмак мерасонанд. хуб, биёд ҳайати дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб меҳмононро назар беандозем ва ҳаят ба таври зар мебошад. рақами 25 дарвозабон Андрей Чигатон, баъдан рақами 5 Алексей Фирсов, рақами 44 Меҳрубон Каримов, рақами 94 Чукве Бука хуб Акаронфо дар майдон аст. таҳти рақами 88 Саиди Ковусшо бозӣ мекунад. рақами 17 Ҷамшед Махсумов, рақами 10 Муродали Ақназаров, рақами 34 Бенҷамин Ампонса, рақами 7 Хусрав Тоҳиров. ин ду нафаре ки ман ишора кардам бозгарони нави дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб мебошанд. ду футболбози хубе ки ин даста ҷалб кард ҳоло дар майдон ҳастанд ва ғайр аз ин боз чанд нафари дигарро албатта ҷалб кард ки имрӯз ба ҳамин ду нафар имконият дода шуд то дар якти асосӣ ба майдон ояд. онҳо дар бозии қаблӣ ҳам буданд, вале аз ҳайати захиравӣ вориди майдон шуданд дар бозӣ бо дастаи Барқчӣ. ва рақами 3 дӯстон азиз ин Фатҳулло Олимзода аст ки дар нақши ҳамлагари марказӣ аст. самараби даста Дмитрий Черишев ва ба ӯ кӯмак мерасонанд Константин Галкин ва ҳамчунин Антон Сичов.
доварони рақобати имрӯзаро ҳам метавонем дар ин дидор ба шумо шинос менамоем. бинандагони азиз, дар рақобати дастаҳои Парвоз ва Равшан довари асосӣ Меҳрубон Шамсиддинов аст. ӯ аз шаҳри Душанбе мебошад. ба ӯ кӯмак мерасонанд Исмоил Нуралиев аз шаҳри Норак ва Ҷурабек Содиқов аз Нояварзоб. довари чаҳорум Наврӯз Воҳидов аз ноҳияи Вахш аст. ҳамчунин дар инҷо вар кор мекунад. дар ҳуҷраи вар Абдулло Давлатов, Наталья Сотникова ҳастанд. ба онҳо ҳамчунин кӯмак мерасонад Баён Дӯстов. нозири доварон Абдураҳим Бобоев аз шаҳри Турсунзода аст ва комиссари бозӣ Асрор Шораҷабов аз шаҳри Истаравшан. шораи шумо, ман Гулрӯз Худоназарзода ҳастам. идораи тӯбро футболбозони дастаи Равшан гирифтанд. Меҳрубон Каримов ҳоло бо тӯб. капитани кунунии дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо Фатҳулло Олимзода метавонист ба тӯб бирасад агар тӯб то ба ӯ меомад, вале дифоъгарони дастаи Парвоз тавонистанд вазъияти мазкурро бартараф созанд ва ин боз ҳам як фурсат дигаре буд ки бе натиҷа ҷамъбанд шуд. Аҳлиддин Ҳабибуллоев зарбаё се рақобати дигар дар ин марҳила, яъне бозии ҷавобӣ, марҳилаи чоракнии аллакай ба анҷом расиданд ва ин бозие ки мо шумо тамошояш дорем дар ин марҳила, яъне дар даври чоракнии охирин бозӣ хоҳад буд ва охирин дастае ки рӯи худро ба даври навбатӣ ҳамвор мекунад дар инҷо муайян мегардад. инҷо як кӯшиши хеле хуб буд. метавонем мутаваҷҷеҳ бигардем ба ин фурсат чӣ гуна дарвозабон аввал ин шуда ба тӯб расид вале Андрей Чикатон ва баъд аз ин зарбаи футболбози Парвоз ба қафаси синаи Андрей Чикатон буд. яъне инҷо дарвозабон қоидаи бозиро вайрон накард, балки бозигаре ки ба ҳамла гузашт. дар ин сурат Табриз Мирзовалиев буд. бозиҳое ки аллакай ба анҷом расидан, дӯстони азиз, дар онҳо дастаи эсхат тавонист Паншеро бо ҳисоби 3-1 шикаст бидиҳад. рақобати дастаҳои Равшан ва Сардор бо ҳисоби мусови 1-1 ба анҷом расид. Хуҷанд ва Вахш бозиашон бо ҳисоби 2-0 ба нафи дастаи Хуҷанд поён ёфт. умуман дастаҳое ки барои гирифтани ҷом мубориза мебаранд, пеш аз ҳама аз он дастаҳое ки аллакай ишора кардем, албатта дастаҳои Равшан ва Хуҷанд бисёр диққати ҷиддӣ ба ин мусобиқа медиҳанд, чун Хуҷандам дар 50 солагӣ даста мехоҳад ҷомро бигирад. дастаи Равшанам мақсад дар пеши худ гузоштааст ки ҳатман дар ин мусобиқа пирӯзиро ба даст оранд ва албатта чунон менамояд ки рақобати даври нимниҳоӣ байни ин дастҳо метавонад ба финали бармаҳала мубаддал бигардад, чунки маълум аст ки дастае ки аз ин ду даста, агар Равшан албатта ба даври нимниҳоӣ равад ва дастае ки аз байни ин ду тим дар даври нимниҳоӣ пирӯзиро ба даст орад, баъдан дар финал кораш осонтар хоҳад шуд. зарба ба тарафи дарвоза ва гол! дӯстони азиз, аллакай дар дақиқаи 8 рақобат Мунир Давлатбеков
توبو با دروازه وارد می‌گرداند. از پاس علی نور نیازبکوف استفاده می‌کند. منیر و حسابی رقابت را می‌کشد. شاید این آغاز کامبک دسته پرواز باشد. منیر دولتبکوف بسیار هم عالی توبو با دروازه وارد کرد. بعداً با پیش دوست خود طاهر ملودوستوف می‌آید. با او این گل را جشن می‌گیرد. طاهر ملودوستوف این زمان در ذخیره قرار دارد و می‌بینیم که چگونه مهربان کریموف اینجا مبارزه برد با منیر دولتبکوف و در این مبارزه منیر دولتبکوف موفق گردید. از او توپ را وارد دروازه کرد. بختیار عظیموف قاعده بازی را ویران کرد. قاعده بازی در کنار ویران شد. خسرو و طاهروف در زمین خوابیده است. وضعیت خوب استانداردی جمشید مقسوموف و مراد علی اخنظرov در نزد توپ قرار دارند. مراد علی از نزد توپ دورتر می‌رود. تنها جمشید مقسوموف است که توپ را با کوشش کرد تا به جریمه‌گاه پرتاید. در تلاش خود موفق نگردید و حالا دسته پرواز به حمله نوبتی می‌رود. دو دانیل کوینکو مبارزه برد و رسلان خیلویف در این مبارزه موفق شد تا توپ را از نزد پایه‌ی حمله‌گری دسته پرواز زده دور کند. هرچند در این حالت رسلان خیلویف در موقع خود هم بازی نکرد. او امروز در مرکز میدان هنرنمایی کرده شده است، همچون فوتبالباز خط نیمه هجومی و حتی پیش از بازی همراه با همکاران در مورد اونی که شکل جاگیرشوی دسته روشن چگونه خواهد بود، خصوص در حمله کی بازی خواهد کرد صحبت کوتاهی داشتیم و این زمان چنان می نماید که در کنار رسل و خسرو طاهروف است. در مرکز فتح‌الله علیمزاده که حالا کوشش خوب کرده ایستاده است، بازی میکند و تلاش خوبی بازیگر مذکور بود که میتوانست تا این حالت تا به ضربه زنی هم برسد. برای خسرو طاهروف این اولین بازی در هیئت اساسی دسته روشن است. از آن که او به صف این دسته گذشت در جام تاجیکستان در لیگ عالی، او در بازی با دسته برقچی از ذخیره به میدان آمد. مبارزه خسرو طاهروف اینجا هم توپ از میدان بیرون می‌رود. بختیار عظیموف حمله جوابی دسته روشن پرتاب به خط هجوم، ولی در اینجا فتح‌الله علیمزاده در تنهایی قرار داشت و توپ هم از او دورتر رفت. پس به خط حمله یک بار 5 نفر در یک نقطه میدان جمع شدند. توپ اینجا از میدان بیرون شده است. حمله نوبتی و آن صحبتی که در باره جاگیرشوی بازیگران دسته روشن شروع کردیم، یعنی رسلان خیلویف از کنار چپ بازی دارد، خسرو طاهروف در کنار راست و فتح‌الله علیمزاده در خط حمله مرکز است و چون نظر میرسد که این دو نفر یعنی فتح‌الله علیمزاده و خسرو طاهروف بیشتر مایل به خط حمله هستند. رسلان خیلویف باشد در مرکز میدان موقع میگیرد و هنگامی که روشن با توپ باشد و به حمله میگذرد.
پاس به کنار چپ. اندری چیکاتون از روتاسیون اونقدر زیاد استفاده نکرده است در رقابت امروز دیمیتری چرشف، چون که اگرچه در چند موقع ما البته بازیگران ذخیروی را بینیم، نه در چند موقع خوب میتوان تنها موقع خوب خطی دروازه را گفت که امروز اندری چیکاتون وارد میدان شده است، چون که دروازه‌بان اساسی دسته روشن این حسین الدین محمد علی می باشد. و دیگر البته در قسمت دفاع با فرق از اون بازی که قبلا علالخصوص با همین دسته داشت، بازی اولی دوری چهارکنی اونقدر زیاد تغییرات نیستند، اما با میدان آمدن خسرو طاهرов و بنجامین امپونس این چیز را ما باید اشاره کنیم. امکانیت است و ضربه به طرف دروازه اجرا کرده شد. این وضعیت میتوانست به حالت خیلی خوفناک آورده برساند. قاعده بازی ویران شد. اما مشاهده میکنیم که چگونه در مرکز میدان بنجامین امپونس دست با افتید و قاعده بازی را بر مقابل تبریز منزولی ویران کرده است. با این فوتبال باز کارت زرد نشان داده می شود. پس به مرکز فتول علمزاده تو برای باقی برمیگرداند. رسلان خیلوی فرسایلیو با جمشید مقسوموف. رسلان خیلوی و جمشید مقسوموف موقع خود را زود زودی وضع میکنند. جمشید مقسوموف به کنار چپ میرود. رسلان خیلوی موقع را در مرکز میگیرد و بازم در برخی از حمله ها این حالت برعکس میشود. امکانیت برای دسته پرواز پرتاب به داخل جریمه ها. اینجا ناقدر خوب این وضعیت را برطرف کرد الکسی فیرسوف. یگانه بازیگری که با سبب اوسیب در این دور به دسته روشن کمک کردن نمیتواند این میلوش میلوانویچ است. همه بازیگران دیگر این تیم سوق و سلامت هستند. ضربه با طرف دروازه خسرو طاهرов بود دوستان ارجمند که یک نفر را فریب داد. بعدم با پای چپ با گوشه بولوی دروازه ضربه شایجان نمود، اما تو بلندتر از دروازه رفت. بار دیگر به ما گل نشان داده می شود. چگونه منیر دولتبیکوف توانست برای وارد دروازه بنماید. مهربان کریموف در این حالت سری وقت البته
ҷаҳиш ё ҷасти худро иҷро накард. Мунир Давлатбеков туби дар ҳаво бударо баҳо дод. дар кадом лаҳза паридан ба кадом навқе зарба задан ҳамаинро дарк кард ва тавонист тубро вориди дарвоза бинамояд. наметавон албатта Мунир Давлатбековро футболбози бисёрам қадбаланд гуфт. футболбозе ки гӯем бо сар гол заданро хеле дӯст медораду яке аз он нафароне аст ки дар қабати дуввум ҳамеша муваффақ аст. чунин асло нест. аммо Мунир Давлатбеков дар ин ҳолат воқеан дар сатҳи олӣ бозӣ кард. Мунир асосан футболбози қисмати маркази майдон ва гӯем бози ору аст. он футболбозе ки дар таркиборои ҳамлаҳо дар созмон додани ҳуҷумҳо идора кардани темпбозӣ дар ин масъала гӯем дар ин ҷиҳати бозӣ ӯ маҳорат дорад. аммо дар ҳолати вазъияти стандартӣ ӯ тавонист дар қабати дуввум муваффақ бошад. зарбаи хеле хуберо ба дарвоза эҷро намояд ки бо гол ҷамъбаст кард. ба канор туп ба хати ҳамла расонида мешавад. дар он ҷо Фатҳулло Олимзода мубориза бурд. ҳатто тавонист тупро ба канор ҳам бирасонад, вале дар он тараф ҳеҷ кас набуд. Ҷамшед Махсумов, Руслан Хайлоев. Меҳрубон Каримов ба хати ҳамла ҳаракат мекунад. паси ба канор, бозам ту ба Меҳрубон Каримов бармегардад. муборизаё ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. ту хир талош кард Меҳрубон Каримов дар хати ҳамла. сирф ҳамлагари марказӣ надорад, яъне ҳамлагар бо маънои классикияш надорад дастаи Равшан. албатта Фатҳулло Олимзода Коко дар он ҷо бозӣ мекунад, аммо ҳамаи мо шумо медонем ки Фатҳулло Олимзода ҳамлагари марказӣ нест ва бо тамоми маъно ва муҳтавои ҳамлагари марказӣ ин бозигар наметавонад дар он ҷо дар ҳамон сатҳ ва бо ҳамон маънои муҳтаво бозӣ кунад ва ҳамон вазифаҳоро иҷро кунад. инҷо баъзеи хушрафтои қоида бозӣ вайрон шуд. Фатҳулло Олимзода албатта дар гардон кардани бозӣ дар наздикии ҷаримагоҳ дар зарбо аз фосилаи дур дар як-ду нафарро фиреб додан, пасҳои хуб расондан. дар ин корро албатта маҳороти хуб дорад. Мударриқ Назаров солиё ба дохили ҷаримагоҳ. фурсати хуб ва имконият буд ҳатто барои Бенҷамин Ампонс ҳатто зарба бизанад, вале он ҷо пеш аз ин қоида бозӣ вайрон шуда буд. ҷоза медиҳад довар барои идомаи рақобат. Бахтиёр Азимов пасиё ҳамлаи дастаи Парвоз идома дорад. дар канор Даниэл Квенк мубориза мебарад. дастаи Парвоз ва Равшан дар лиги олии мамлакат ҳам бо ҳам рақобат доштанд. дар даври панҷум муборизаи ин дастаҳо буд ва бо ҳисоби минималӣ 1-0 дар он рақобат дастаи Равшан пирӯзии худро ба даст овард. партоб ба дохили ҷаримагоҳ. имконият барои зарбазанӣ вуҷуд дорад. зарба иҷро мешавад. зарба на он қадар бошаст буд, на он қадар мустаҳкам. зарбаеро ки
اسماعیل آخونجانوف روان کرد به طرف دروازه. تو بالاتر از دروازه رفت. و غیر از آن بازی که با حساب 1-0 روشن پرواز را شکست داد. باز البته یک بازی دیگری بود که با حساب 1-0 با حساب 3-0 روشن پرواز را مغلوب کرد. بازی یکمی دوری شهر یکنایی جام تاجیکستان. حسین محمد علی دوستان عزیز چند ثانیه پیش به ما نشان داده شد آماده می شود برای به میدان آمدن. چون البته حالا از بازی اندری چیکاتون دیمیتری چریشف معلوم می شود که عموما راضی نیست و دروازه‌بان بیرون از میدان می رود. اندری چیکاتون از میدان گرفته می شود. حسین محمد علی به جای وارد میدان می گردد. دوستان عزیز دروازه‌بان اساسی دسته روشن اکنون وارد میدان می گردد. دوستان ارجمند و این هم در حساب 1-0 به نفع پرواز. حساب عمومی دو بازی 3-1 تا همین دقیقه و در دقیقه 24 قسم اول. برتا بعد داخل جریمه گاه پس به کنار این هم لبه برای جمع می شود. سیادی کابوس شد توپ را میگیرد او در کنار در بین دو نفر قرار گرفت و خوده بازی بر مقابل سیاد ویران شد. مهربان کریموف Akaronkova Sayodi Kozho پس Akaronkova با مهربان کریموف از مرکز میدان مهربان توپ را میگذراند. فابیو با خط هجوم و در اینجا میتوانست فرصت مبارزه برد. این مبارزه را بنجامین امپونسا کرد. توپ در نظارت دسته پرواز است. ضربه به خط حمله و در اینجا غیر از دفاعیان دسته روشن دیگر کسی نیست. مهربان کریموف پس به خط هجوم در اونجا فتح العلیم زاده است. توپ در نظارت دسته پرواز و توسط کنار چپ این حمله بتواند ادامه داشته باشد. کوشش‌های خوبی بهودی عبدولیف در نهایت این وضعیت هم برطرف می شود. تنفس برای نوشیدن آب. دیمیتری چریشف میتوانست در همین تنفس دروازه‌بان را عوض نماید ولی حتی تا این تنفس هم انتظار نشده از میدان چیکاتون را گرفت. در قسم بیشتری همین تنفس که 1 دقیقه ادامه دارد در قسم بیشتری ثانیه ها دیمیتری چریشف با بنجامین امپونسا توصیه ها و چند دستور سپارش داد و بازیگران قسمت مرکزی میدان در خصوص که اونایی که در این دقیقه تکگاهی بازی میکنند باید از اونجا رفته حرکت کرده
در خط هجوم موقع آزاد را پیدا کنند. یعنی بازیگر قسمت مرکزی میدان باید در هجوم دسته روشن رفته به جریمه‌گاه حرکت کند و به اونجا وارد شود. در اونجا از جهت شماره باید بازیگران بیشتر شوند و بعد از این ما شما باید بنجامین امپونسا و مراد علی نظرف رو، یعنی یک بار دو نفر نه، گاهی مراد علی گاهی بنجامین امپونسا حرکت های اونها و وارد شدن های اونها رو به داخل جریمه‌گاه رقیب زیادتر خواهیم دید. اینجا در کنار قاعده بازی ویران شد. حالا دسته روشن توسط کنار هجوم خیلی خوب، امکانیت اینجا هست. بس رقیب سعید کابوس ارسالی با فتح‌الله علیمزاده، پرتاب به کنار، ارسال بعد داخل جریمه‌گاه، امکانیت برای ضربه زنی پیدا می شود. یک ضربه و توپ از پهلوی دروازه بیرون از میدان شد. بسیار فرصت خوب بود اما اونجا آفساید. ماز فتح‌الله علیمزاده این ضربه را اجرا کرد. بارگر با همین وضعیت خفناکی که به وجود آمد متوجه می‌گردیم و ما از همون چیزی که اشاره کردیم، رفتن بنجامین امپونسا به خط هجوم و وارد شدن به داخل جریمه‌گاه بعد از تفسیرها و دستور سپارش‌های دیمیتری چریشف همین چیز الکی دیده می شود. پرتاب کنار، دانیل کوینکو پاس به مرکز، ارسال طویل با کنار راست میدان و این وضعیت برطرف می شود. با توپ فوتبالبازان دسته روشن هستند و همین هم دوبار اجازه می‌دهد که رقابت ادامه یابد. کوینکو پاسی و با طرف جریمه‌گاه، خیلی پاسی خوب. بازم کوینکو ارسال به عقیب، بختیار عظیموف. کوینکو بروسه میبرد، اینجا خسرو طایروف، توپ در نظارت دسته پرواز است. نباته امپونسا پس بنجامین باقی مراد علی نظرف، پرتاب داخل جریمه‌گاه.
меҳрубон каримов акаронко меҳрубон каримов паси тавассути канон ва фирсов ту аз майдон берон нашуд метавон ҳамларо идома дод хусрав тоиров хеле хуб инҷо як нафарро аз пешрои худ дур кард се нафар бо мубориза баранд қоидаи бозӣ вайрон шуд ҷамшед мақсумов ва муродали яхназаров партоби ҷамшед мақсумов ба дохили ҷаримагоҳ дарвозабон аҳлиддин абибуллоев тӯбро дарҳол мегирад ва ҳамлаи навбати дастаи парвозро мушоҳида мекунем ки тавассути канори рости ҳуҷум ҷараён дорад фурсати хуб барои пас додан партоб ба дохили ҷаримагоҳ инҷо чунон менамуд ки бозигарон дигарро қадар хуб пайхас накардан вале квенко тӯбро мегирад ирсолиё ба дохили ҷаримагоҳ дарвозабон вазъиятро бартараф мекунад ҳамаи навбати дастаи парвоз тӯб ба қиб то ба дарвозабон баргардода мешавад аҳлиддин ҳабибуллоев пас ба канори рост паси хуби мунир давлатбеков ба канори чап бахтиёр азимов меҳрубон каримов бенҷамин ампонсо муродали яхназаров саёди ковузшо ва ҳамлаи навбати дастаи равшан тӯбро бо пасу кӯтоҳ ва миёна футболбозони равшан аз маркази майдон то ба наздикии ҷаримагоҳ оварда расонданд инҷо ирсол вале тӯб баландтар меравад ва аз майдон берун шуд ҳамаи навбати муродали яхназаров зарбаи ӯ вале дар натиҷаи садгузори ин зарба бартараф карда шуд ҳамлаи ҷавоби дастаи парвоз ирсол ба дохили ҷаримагоҳ дар ин тараф ҳеҷ кас нест танҳо дарвозабон ҳусниddin маҳмадалӣ ки тӯбро ӯ мегирад ба фирсов алексей дода ин ҳамла оғоз мешавад бенҷамин ампонсо меҳрубон каримов меҳрубон каримов тӯбро то ба наздикии ҷаримаҳои дастаи парвоз овард меҳрубон каримов партобиё ба дохили ҷаримаҳо баландтар иҷро мешавад вале дар он тараф метавонад саоди кулушо тӯбро гирифта ҳамларо идома диҳад пас ба ақиб ҷамшед мақсумов акнун инҷо дар канори чап саоди кулушо буд маълум мешавад ки дар он тараф тӯбро ҳангоми паси меҳрубон каримов нафари дигар гирифтааст
سعودی کوچو در کنار مبارزه جمشید مخصوموف ولی دفاعگران دسته پرواز این وضعیت را برطرف کردن توانستند. حمله نوبتی هجوم خیلی خوبی دسته پرواز اینجا قاعده بازی بله ویران شد بر ضد الینور نیوزبکوف. و این قاعده ویران کنید در مرکزی میدان بود. بنجامین هم پونستو بله اینجا و ویران کردن قاعده بازی رو بود. کوینکو ضربه کوینکو از فاصله خیلی دور تو به نظرت دسته پرواز میگذرد ارسالی بیکی جان جورابویف به کنار مبارزه نوبتی و اینجا دروازه‌بان دسته روشن خیلی خوب وضعیت رو احساس کرد و در برطرف کردن این هم نقش مهم داشت. Akaronko مهربان کریموف الکسی فیرسوف تو برو بخی برنگرداند مهربان کریموف Akaronko بدل یک نظرف سیاد چوکوی بوکا Akaronko ارسال به خط هجوم امکانیت است برای فوتبالبازان روشن تا مبارزه را ادامه بدهند. فتح‌الله علمزاده ارسالی به کنار الکسی فیرسوف تلاش میکند و امکانات برای ضربه زنی است. فتح‌الله علمزاده در بین سه نفر قرار دارد. تو را به کنار آورد پاس خوب داد با داخل جریمه گاه فرصت خوب جمشید مخصوموف پرتابی به کنار از آنجا ارسال با داخل جریمه گاه و الکی دروازه‌بان تو برو میگیرد.
ҳамадаси парвоз тавассути канори рост ин ҳуҷум ҷараён дорад. аллакай дақиқаи 45 дӯстони азиз идома дорад ва дар ин 44 дақиқа ки аллакай сипарӣ гардид мо шумо чандин имкониятҳои дасти равшанро албатта дидем. онҳо то ба наздикии ҷаримагоҳ тӯбро бемушкилӣ ва 100% оварда метавонанд, вале мушкили асосӣ дар он ҷо дар дохили ҷаримагоҳ шурӯъ мегардад. хотимаи пурсамар ва нуқтаи ниҳоӣ ба дасти равшан умуман намерасад. яъне инҷо гапи гол аст ва ин мушкилӣ аслан аз оғози мавсим дар дасти равшан дида мешуд. равшан бозиҳояш бад набуданд аз нигоҳи футболӣ ва бозии даставӣ. футболбозони равшан бо пасҳои кӯтоҳ ва миёна он чизе ки талаб мекунад Дмитрий Черешев ҳама талаботҳоро иҷро мекарданд, то ба наздики ҷаримагоҳ меомаданд, вале мушкилӣ маҳз дар ҳолатҳо ва имкониятҳоро ба гол анҷом додан дида мешавад. ва суоли асосӣ ҳам ҳамин аст ки дар розанаи хариду фурӯши бозигарон чаро як ҳамлагар харидорӣ карда нашуд. бале Хусраф Тоировро барои мисол овардам, вале ман ҳамлагар гуфта шумо ҳам хеле хуб пай мебаред ки кадом намуд умуман кадом шакли ҳамлагар ва бо кадом маънояш гуфта истодам. 4 дақиқа зам карда шуд ба вақти асосии қисми аввал. шамоли хеле сахт дар шаҳри Хуҷанд дӯстони азиз. чангу ғубор ҳатто ба варзишгоҳ ворид мешавад ва ин тонозе ба аҳлиддин Ҳабибуллоев мушкилӣ меорад. имконияти навбатӣ барои дастаи парвоз, зарба ва тӯб аз хатти дарвоза бароварда мешавад. бисёр ҳам имконияти олӣ барои гол задан буд, аммо фикр дорам он ҷо офсайд буд. Меҳрубон Каримов баъд аз бартараф кардани ҳамин вазъият аз дасташ осеб бардошт, чунки баъди баргардондани тӯб шояд ӯ инҷо офсайд набуд. баъд аз баргардондани тӯб хуб ӯ ба дасташ ба замин фуруд омад ва ин ҳолат хеле хавфнокро ба вуҷуд овард. меҳрубон Каримов маълум мешавад ки дастаи худро аз голи муқаррар наҷот дод. он лаҳзаи такроре ки мо дидем чунон менамуд ки дар он ҷо ҳолати нобузӣ яъне офсайд набуд. офсайд гирифта шуд, вале мо албатта аз ҳамон наворе ки нишон дода мешавад аз ҳамон баҳо медиҳем ва бо эҳтимоли зиёд офсайд набуд, аммо фоизи оне ки офсайд буд ин ҳам вуҷуд дорад. партоби навбатӣ ба хатти ҳуҷум, вале ба назари ман фоизҳои офсайд вуҷуд онҷо надоштан аз вуҷуд доштанашон бештар буданд. ва биёед сараввал ба ҳамин ҳамла мутаваҷҷеҳ мешавем. Бенҷамин Ампонса муборизаи ӯ Нурдали Ақназаров тӯбро ба канор мерасонад. به همین هم البته خیلی مشکل بود معلوم کردن که در اون طرف میدان نظام با توپ کی است و با برآمدن و با وارد گردیدن چنگ و غبار به میدان این حالت رو فهمیدن بازم دشوارتر گردید. اینجا مهربان کریموف ضربه زد و هجوم‌های زیادی دسته رفشان هم توسط کنار چپ سازمان داده میشوند. در آن کناری که رسلان خیلویف، جمشید مقسوم خیلی فعال هستند و سعید کووشو هم البته توسط همان کنار به حمله میگذارد و کمک میرساند. توبرابایی در مرکز میدان به قاعده ونکنی بود فتح‌الله علیمزاده. مرادلی اخنظرف. مهربان کریموف. الکسی فیرسوف. اینجا خسرو تویرو توبرا با نزدیکی در جریمه‌گاه با نزدیکی دروازه میخواست پاس بدهد اما این وضعیت برطرف کرده شد.
мурад як назаров ин вазият сандатро иҷро мекунад. ирсолиё ба дохили ҷаримаҳгоҳ зарба ва тӯб аз болои дароза аз майдон берун меравад ва бо ҳамин қисми аввали рақобати дастҳои парвоз ва равшан аз бозии ҷавоби марҳилаи чаворякниҳоӣ ҷоми тоҷикистон ба анҷом мерасад. ҳисоби қисми аввал 1-0 аст. ягона голро бозигари дастаи парвоз Мунир Давлатбеков ба самар расонд. шуморо дар қисми дуввуми рақобат интизорем. бо мо бошед.
سر نمیکنه زمین هم. Go, Salah, go, go. Go, go. No. Alex.
دوستان عزیز و مخلصان سرشمار فوتبال، برمیگردیم به قسم دومی رقابت دستای پرواز و روشن از بازی جوابی مرحله 4 نیمه‌ای جام تاجیکستان. حساب رقابت در نیمه اول و در آغاز قسم دوم 1-0. در قسم اول توانست گل را منیر دولتبеков به ثمر برساند. اون ضربه کنجی بود که توپ را خیلی خوب برداشت تبریز میرزاولی و منیر دولتبekov در داخل جریمه‌گاه توانست در قبل دوم موفق شود، توپ را به دروازه وارد کرد. حساب 1-0 شد. بازیگران دسته روشن بعداً در قسم اول کوشش کردند تا امکانات گلزنی را به وجود دارند، چون این فرصت ها پیدا هم شدند، ولی حساب بازی دیگر تغییر نیافت و با حساب 1-0 قسم اول به انجام رسید. نیمه دوم با همین حساب شروع می‌گردد و در آغاز قسم دوم در هیئت دسته ها تنها یک تغییرات است و این عوض‌شوی هم در هیئت دسته پرواز میباشد که به میدان به جای بازیگر رقم 11 به جای توقین ارگاشف طاهیر ملادوستوف آمد، بازیگر تحت رقم 14 و حالا در میدان او تحت رقم 14 بازی خواهد کرد. و بیاد اکنون ما به هیئت هر دو دسته نظر بیندازیم. دسته پرواز چنین هیئت دارد بعد از عوض شوی. اینجا تحت رقم 97 علیدین حبیب‌اللهیف در دروازه است، رقم 3 بختیار عظیمов، رقم 4 دیلاور شریف زاده، تحت رقم 5 اسماعیل جان خونجانov بازی میکند، رقم 8 منیر دولتبekov، رقم 9 بهادیر عبدولیف، رقم 63 تبریز میرزاولیف، رقم 77 بیکی جان جورابایف، تحت رقم 10 علی نور نیوزبekov است، رقم 14 طاهیر ملادوستوف و رقم 23 دانیل کونکو. سرمربی دسته طاهیر مومینوف. هیئت دسته روشن به طور ذیل است، در اینجا هیچ گونه تغییرات به فرق از قسم اول نیست. رقم 25 در نیمه اول اندری چیکاتون بود که در جریان نیمه اول او از میدان گرفته شد، به جای حسین‌الدین محمد علی به میدان آمد و این زمان حسین‌الدین محمد علی در میدان است در دروازه دسته روشن و تحت رقم 1 بازی میکند. در موقع دیگر رقم 5 الکسی فیرسوف، رقم 5 گفتیم، رقم 44 مهربان کریمov، رقم 94 چوکوی بوکا هکارونکو و رقم 88 سعید کلوشو. اینها 4 دفاعگر هستند. جمشید مقسومov تحت رقم 17، رقم 18 رسلان خیلویف، رقم 10 مرادعلی اخنظرov و رقم 34 بنجامین امپونسا، رقم 7 خسرو طاهیرov و تحت رقم 3 فتح‌الله عالمزاده در میدان بازی میکنند. سرمربی دسته دمیتری چرشف است. در هیئت روشن به فرق از قسم اول یگان تغییرات نیست، تنها همون تغییراتی که در جریان نیمه اول بود گفتیم در وزبان به میدان آمد. بازی امروزه را مهربان شمس‌الدینov حکمی میکند، با اسماعیل نورعلی و جورابک صادقov کمک میرسانند. نوروز واحدov داور احتیاطی است. در حجره ور عبدالله دولتov و ناتالیا سوتنیکووا هستند، همچنین با آنها بیان دوستوف کمک میرساند. ناظر داوران عبدالرحیم بوبویف است و کمیسر بازی اسرار شورجوف. حمله نوبتی دسته پرواز دانیل کوونکو، پاسیو امکانیت می‌جویند بازیگران دسته پرواز. بیکی جان پرتابیو با داخل جریمه‌گاه، امکانیت از ضربه و اینجا خود دانیل کوونکو ضربه را اجرا کرد به طرف دروازه، ولی ضربه اجرا کرده این فوتبالباز به نتیجه جنبش شد. پاس خیلی خوب اینجا داده شد، خصوص پاسی که بیکی جان جورابایف داد به داخل جریمه‌گاه. حالا نوبتی بود است، اینجا بازی کرده شد.
ضربه حسن‌الدین محمد علی به خط هجوم. خود راست میکنم که قسم اولی صحیح‌ترش بازی اول بین این دسته با حساب 3-0 به نفع دسته روشن جنبه شده بود. مهربان کریمов، فتح‌الله علمزاده و همچنین محمد علی عزیزبویف در آن دیدار به زدن گل شرفیاب گردیدند. پس به کنار. هجوم خیلی خوب، ضربه به طرف دروازه و دروازه‌بان اهل‌الدین حبیب‌اللهیف آماده بود تا این وضعیت را برطرف سازد. پس بک جان جورابایف به کنار. از خط دفاع توپ را برآوردند فوتبالبازان شهر خوجند. طاهر ملا دوستاف این زمان در کنار راست مبارزه را ادامه میدهد و با سید کوولشا مبارزه برد. هر دو از پا افتادند. دوباره اجازه میدهد که بازی ادامه یابد. فتح‌الله علمزاده و در کنار یک نفر را فریب داد و اینجا طاهر ملا دوستاف قاعده بازی را بر ضد او ویران کرده است. در یک نظرف و در نزد توپ ارسالیو زمین اجرا کرده شد. زمینی هم نه اونقدر بلند نه اونقدر پست ولی نزدیکتر به زمین. پس به خط هجوم امکانیت نوبتی و این حالت برطرف کرده می شود. بسیار وضعیت خوفناک بود که با اوت جمع بست می شود. توپ به داخل جریمه گاه پرتافته می شود. فرصت نوبتی می جای فوتبالبازان پرواز برای ضربه زدن ولی چنین امکانیت برایشان پیدا نگردید. مهربان کریمov در قسم اول مهربان کریمov در یک حالت توپ را از خط دروازه برآورد. اونجا بعدا البته داوران افساید گرفته بودند اما با احتمال زیاد اونجا افساید نبود و اگر توپ به دروازه وارد میشد مهربان کریمov همون حالت را برطرف نمیکرد. بعدا میتواند چنین حالت شود که داوران ور را دیده گل را حساب کنند. برای همینم مهربان کریمov میتوان گفت که دسته روشن را از گل دوم نجات داد. حمله نوبتی فتح‌الله علمزاده و در یک نظرف
Мунир Давлатбеков. фишори футболбозони дастаи равшан, вале аз уҳдаи ин прессинг то нозае баромаданд, аммо тӯбро то ҳол нонқадар дур аз ҷаримагоҳ карданд футболбозони дастаи Парвоз. исмоил охунҷонов бозам тӯб то ба ин футболбоз барнагардад ва акнун Аҳлиддин Ҳабибуллоев. зарбаи Аҳлиддин, инҷо тӯб аз майдон берун меравад. дастаи равшан ва ҳамчунин дастаи Парвоз дар равзани хариду фурӯши бозигарон кӯшиш карданд то бозигарони хуберо ба ҳайати худ ҷалб кунанд. дар нимаи аввал ишора кардем ки чаро дар равзани хариду фурӯши бозигарон дастаи равшан як ҳамлагареро харидорӣ накард, вале маълум мешавад ки дастаи равшан ҳамлагаро харидааст ва ҳоло ӯ дар ҳайати захиравӣ қарор дорад. метавонем баъдан дар бозиҳои навбатӣ ва шояд дар ҳамин бозӣ мушоҳида кунем ки чӣ бозигаре аст ва ба чӣ қодир аст. чун агар бозам ба ҳамин мушкили гол назадан ва имкониятҳоро бо гол анҷом надоданҳои дастаи равшан идома ёбад, пас овардани ин ҳамлагар нафъе нахоҳад дошт. аммо агар ӯ тавонад ҳамин мушкилро бартараф созад, пас дастаи равшан бо эҳтимоли зиёд метавонад мавқеи худро дар лиги олии мамлакат ҳам хеле беҳтар созад. гап сари Генри Чиче Окпала меравад дӯстон азиз, ки ӯро таҳти рақами 9 дар ҳайати захиравии дастаи равшан нишастааст. дар маҷмӯъ дастаи равшан чунин футболбозонро ҷалб кард. бахтовари Хуршедро аз дастаи Ҳулбук овард, Хусрав Тоиров ро аз дастаи Истиқлол, Олег Власов аз дастаи Хетман Занос аз кишвари Полша. ин Кабир Салимшоев аст ки омода мешавад. Бенҷамин Ампонс аз дастаи Вахш ба дастаи равшан гузашт ва ҳамон бозигаре ки гуфтем Генри Чиче Окпала, ин футболбоз аз дастаи Аспак кишвари Бенин ба сафи дастаи равшан пайваст. бозигароне ки рафтанд: Маҳмадали Азизбоев ба дастаи Хуҷанд рафт, Алишер Раҳимов, Ҳамидулло Абдуҳамидов, Саид Исроил Саидов ва Диёрбек Шавқиев. инҳо боз чанд футболбози дигаре ки аз дастаи равшан рафтанд дар равзани хариду фурӯши бозигарон. дастаи Парвоз дӯстон азиз чунин футболбозонро ҷалб кард. Бахтиёр Азимовро аз клуб марказии варзиши артиш овард. хуб Алинор Ниёзбеков аз Истиқлол групп, Ҷоми Назаров аз дастаи Ҳусилот. ду нафаре ки гуфтем онҳо аллакай ҳарду дар ҳайат ҳастанд, яъне Бахтиёр Азимов ва Алинур Ниёзбеков ҳоло дар ҳайат бозӣ карда истоданд ва Алинур Ниёзбеков ҳатто партоби голбахшоро ҳам ба номи худ сабт кард ва Толкин Эргашев дӯстон азиз аз дастаи Истаравшан ва дастаи Парвоз гузашт. чандин бозигарон рафтанд аз ин даста ки баъд аз ин ҳуҷум хоҳам гуфт. имконият барои дастаи равшан, паси Хусрав Тоиров ба канор, зарба ба тарафи дарвоза ва дарвозабон ин вазъиятро бартараф мекунад. Муродари Ақназаров зарба зад ки Аҳлиддин Ҳабибуллоев аз ҳуддаи бартараф кардани ин зарба баромад. хуб ба дастаи Парвоз чунин футболбозон омаданд, аллакай онҳоро гуфтем ва чунин футболбозон рафтанд. Рамазон Бахталиев ба дастаи Хуҷанд рафт. хуб Алинур Ниёзбеков бо корти зард ҷазо дода мешавад. ба бозигари нави дастаи Парвоз ин корти зард нишон дода шуд. инҷо омода мешаванд ду бозигар барои дар ҳайати равшан ба майдон омаданд: бахтовари Хуршед ва Кабир Салимшоев. Рамазон Бахталиев ба дастаи Хуҷанд рафт, Александр Мухин ба дастаи Исхата, Далер Махатов, Асадбек Ҷурабекзода, Мусин Рустамзода, Евгений Биденко, Шараф Азизов, Парвиз Иззатшоев ва Маҳмудҷон Муминов. боз чанд футболбозоне ки аз сафи ин даста рафтанд. хуб бахтовари
хуршед ба ҷои сабир ба ҷои саиди ковусшо ба майдон меояд ва кабир салимшоев бошад ба ҷои хусрав тоиров. хусрав тоиров ва саиди ковусшо аз майдон гирифта мешаванд. таҳти рақамҳои 8 ва 7 бозӣ мекарданд ва ба майдон кабир салимшоев ва бахтовари хуршед меоянд. ҳамаи навбате ду нафар инҷо ёта карданд квенкоро аз майдон берун шудааст. Munir Davlatbekov پس به خطی حمله جمشید مقسومов. پاسی با کنار руслан хайлоев дар канори чап тӯбро мегирад. ирсоли ба дохили ҷаримагоҳ. муборизаи фатҳулло олимзода. руслан хайлоев аз байни ду нафар тӯбро хеле хуб гузаронд. ҷамшед мақсумов. хеле хуб ҷамшед мақсумов инҷо бозӣ кард. партов ба дохили ҷаримагоҳ. боз ҳам ҷамшед. пасё ба фатҳулло олимзода. фатҳулло. муборизаи коко дар байни ду нафар. тӯб дар назорати ӯ боқӣ мемонад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. ва ин вазъиятро дар ниҳояти кор футболбозони Парвоз бартараф мекунанд. پس به کنار
ارسال با خط هجوم. اینجا تو ارمان دوستوف مبارزه میبرد و اولین شده مهربان کریموف توپ را از نزدیکی جریمه گاه زده دور کرد. اگر ما بازی اول را به خاطر آوریم در این مرحله دوستان عزیز دسته اسخط پنشه را 3-1 شکست داد و بازی جوابی این دسته هم با همین حساب جنبست شد، یعنی با حساب 3-1 بازم اسخط بر پنشه پیروزی به دست آورد، یعنی حساب عمومی 6-2. بازی دسته های سردار و استرافشان با حساب 2-1 به انجام رسیده بود. در اونجا دسته سردار یعنی در بازی اول پیروزی رو به دست آورد، بازی دومی اونها جوابی اونها با حساب 1-1 به پایان رسید و این معنی رو دارد که با حساب عمومی 3-2 دسته سردار استرافشان رو از ادامه راه مبارزه به نصیب کرد. بازی دستای وحش و خوجند بازی اول اونها 1-0 به انجام رسیده بود. اونجا خوجند غلبه کرد 1-0 و در بازی جوابی خوجند با حساب 2-0 پیروز شد، یعنی با حساب عمومی 3-0 دسته خوجند وحش را شکست داده بعد دوری نیم نهایی را آخر گرفت. پرتاب به داخل جریمه گاه، یعنی اسخط سردار و خوجند این سه دسته علاقه در دوری نیم نهایی هستند. اسخط دسته شهر خوجند است، سردار از شهر ترسونزاده و خوجند شهر خوجند، یعنی از شهر خوجند علاقه دو دسته در دوری نیم نهایی هستند. تا به داخل جریمه گاه ضربه اجرا می شود و توپ به دروازه وارد شد. بینندگان عزیز توپ واردی دروازه می شود، حساب رقابت 2-0 اما دوبار چی اشاره میکند؟ دوبار افساید اشاره میکند و همه بازیگران اینجا طلب دارند تا وار تماشا کرده شود. چه حالت بود؟ چه حالت بود در آنجا؟ من راستی گپ عموما درک نکردم چه حالت رخ داد در داخل جریمه گاه، برای چی این گل حساب کرده نشد. یک مرتبه دیگر حتما، یک مرتبه نه چند مرتبه دیگر مشاهده کردن لازم است لحظه تکرار را که چه حالت رخ داده است. حمله نوبتی دسته روشن. پرتاب بعد داخل جریمه گاه توپ اینجا از بالای دروازه از میدان بیرون می رود. لحظه تکرار ما انتظار می شویم، باز چند مرتبه دیگر باید به ما لحظه تکرار نشان داده شود. شاید تو به دست رسید، شاید قاعده بازی اونجا ویران کرده شد.
با بختیار عظیمов کارت زرد نشان داده می شود. اینجا تنفس برای آب نوشیدن است. خب بیایید مشاهده کنیم. ضربه رو منیر دولتبکov زد. برای چی گل حساب کرده نشد؟ برای چی؟ ضربه به خط هجوم توسط کنار. باز یک حمله دیگری دسته روشن. این وضعیت برطرف کرده شد. خواهش هم میکند که بعد از صد اشتک باید تو با بوزی وارد کرده شود. حالا نباتی تو ارمانو دوستوف. حسین محمد علی از همین موقع وضعیت سنتی رو اجرا خواهد کرد. ضربه به خط هجوم. پرتاب به کنار. منیر دولتبکov. اصلا خیلی افراطی بود ولی همه این در نزدیکی جریمه‌گاه خودی دسته پرواز است. تو برو میگیرن فوتبالبازان دسته روشن. پرتاب داخل جریمه‌گاه. کبیر سلیم شایف ضربه و گل. حساب رقابت برابر می شود 1-1. کبیر سلیم شایف تو برو وارد دروازه میکند.
میتوانیم متوجه بگردیم بار دیگر. توپ رو اینجا جمشید مخصوموف گرفت. بعداً خودیو توپ رو با کبیر سلیم شایف پاس داد. کبیر هم همه کار رو خیلی خوب اجرا کرد، چون که بینید بعد از آن که جمشید مخصوموف توپ رو پاس میدهد، در حال از بین دو نفر توپ رو به کنار راست میبرد، به طرف راست میبرد و ضربه را چنان میزند که دروازه‌بان در برطرف کردن آن عاجز میماند. 1-1 از دوستان عزیز حساب این دیدار و حساب عمومی دو بازی باشد 4-1. حالا نوبتی کرنکو او با توپ ضربه میزند و دروازه‌بان در برطرف کردن این ضربه موفق است. پرتاب نوبتی اجرا می شود ضربه و باز یک وضعیت دیگری بود که به برای جنب بحث شد. اینجا علینور نیوزبکوف تلاش کرد، بعدا در بین دو نفر قرار گرفت، خودی بازی برزید و ویران شد. کرنکو مبارزه او با مهربان کریموف و در این مبارزه مهربان کریموف موفق می شود. حسین محمد علی با بووری توم اینجا بازی کرد، این وضعیت رو برطرف کردن توانست. رسلان خیلایف حرکتی و به موقع ضربه زنی پاس به کنار کبیر سلیم شایف. عبدالله نظرف جمشید مخصوموف توپ را به فتح‌الله علیمزاده میگذارد. فتح‌الله علیمزاده پرتاب با داخل جریمه‌گاه، وضعیت برطرف کرده شد. علینور نیوزبکوف ضربه میزند به خط هجوم. اینجا در تنهایی دانیل کرنکو قرار دارد در حمله. توی مرادوسوف ایسالیو با کنار چپ، مبارزه در آن طرف اکنون ادامه دارد. دانیل کرنکو او در زمین خوب است، حالا قاعده بازی برزیل ویران شد. میتوان از این موقع البته ضربه مستقیم را به طرف دروازه اجرا کرد، چون
که مقطع ضربه‌زنی است. Даниэл Квенко кӯмак мерасонанд ва аз канори майдон инҷо ҳам Тоин Малодустов, ҳам Табриз Мирзовалиев ва ҳам Исмоил Лохунҷонов қарор доранд. се нафар. хуб, зарба иҷро мешавад, вале хеле баланд ва хеле нодақиқ. Меҳрубон Каримов. Фато ба хати ҳуҷум. Навшед Махсумов дар канор тӯбро мегирад. Партобиё ба дохили ҷаримагоҳ ва ин як вазъияти дигаре буд ки боз бебаро ҷанбаз гардид. Руслан Хайлоев ҳам мусе бардошт, ӯ ҳам ба кӯмак ниёз дорад. бозгарони нави дастаи равшан ворид майдон мешаванд. Фатҳулло Олимзода аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои бозгари рақами 9 Генри Чиче Окпала ворид майдон мешавад. ӯ дар хати ҳамлаи марказ бозӣ хоҳад кард ва ба ҷои ҳамчунин Руслан Хайлоев аз майдон гирифта мешавад ки ҷои ӯро Олег Власов мегирад. ҳар ду ин бозигарон дар равзани хариду фурӯши футболбозон ҷалб гардиданд. имконоти зарбазанӣ вуҷуд дорад. зарба ҳам зада шуд. бенҷамин Понса партоби хеле хуб ба дохили ҷаримагоҳ. имконият ва ҳамлагари нави дастаи равшани шаҳри Кӯлоб метавонист тӯбро ба дароза ворид кунад. Генри Чиче Окпала тағйирот дар ҳайати дастаи парвоз дӯстони арҷманд аз майдон гирифта мешавад. бозгари рақами 23 Даниэл Квенко ва ба ҷои ӯ ба майдон омад Ҷомӣ Назаров. Акаронко бар зидди қоида бозӣ вайрон карда шуд. Олег Назаров пасё ба канор
حسین محمد علی مهربان کریموف پرسینگ دسته پرواز اینجا با اون آورده رسند که اونها توپ رو به نظر خود برگرداندن. دولت بیکوف پاسی و مدقق رفت. از اوتا کارانکو Олег Власов اینوات با اوت میورد. جمشید مخصوموف و مورد علی نظرف آنها در نزد توپ قرار دارند. ارسال به داخل جریمه گوه و در نهایت کار توپ را گرفتن توانست اهل‌الدین حبیب اللهیف. ضربه و با خطی هم و خود بازی ویران شده است و بختیار خورشید و خود بانکانی راه داد. وضعیت خوب سندرتی و علی نور نیازبکوف در نزد توپ قرار دارد. خیلی بلند می رود، خیلی نودقیق. چهار دقیقه زم کرده میشد به وقت اساسی قسم دومی رقابت. ضربه به خط هجوم. ضربه به خط حمله. در رقابت‌های دوری نیم نهایی اسخط بر مقابل دسته سردار بازی خواهد کرد
و رقیب دسته خوجند دسته равшани шаҳри Кӯлоб хоҳад буд. چون اینجا аллакай ҳисоб 4-1 است. همون فرقیت 3 گله که در آغاز این رقابت بود. بازدن همین یک گل باز برقرار گردید و اکنون 3 گل را البته در این 1.5 دقیقه که باقی مانده زدن برای فوتبالبازان دسته پرواز خیلی و خیلی مشکل است. و ما میتوانند کوشش کنند برای حداقل 1 گل دیگر بعد دروازه وارد کردن. پس توسط کنار با خط حمله جمشید مخصوموف او کوشش کرد تا توپ را گذراند و اوت به نفع دسته پرواز بوده است. چهار دقیقه که داور زم کرد اونو هم به انجام رسیدند. با همین داور صدا و شکرش را بلند می‌گرداند. دوستان عزیز، رقابت جوابی دور چهارک نیویی جام تاجیکستان با اشتراک دسته‌های پرواز و روشن به انجام رسید. این بازی آخرین در همین مرحله بود که در آن دسته روشن توانست در نتیجه 2 بازی راحت دور نیم نیویی را برای خود بگیرد. با حساب 1-1 این بازی جنباز شمایر دولتبکوف و کبیر سلیم شویف این دو بازیگر به زدن گل شرفیاب گردیدند، ولی حساب 2 رقابت 4-1 به نفع دسته روشن می باشد و دسته روشن به دور نیم نیویی می رود که ما کلی مخلصان این دسته را با راحت دور نیم نیویی جام تاجیکستان تبریک و تهنیت میگوییم. با شما خیر خوش میکنیم. خیر تنسیت و خانه باد باشه.